Apa ini Easter Sunday ania he is nungdar pavalain to khom na huntur pandal apa ini inkom lan khanin clean achema clean the same me he is nungdar a phejanin thingkung lian pui pui te hatuwa chu me baka biakina ken khom line arab thla khop meya rangwa te thlok so me ti te po an seya chuanin he vo innia kan pavlain to khom na hun tur pandal kha pe ania biakina pon puanga naktu ka hianin natlang top na ber tur an kawa naktu thochani tur hianin chu I tun pavlain to khom na huna kan pandal sak natlang top na ber tura puan khania ma se he in khom line khipui na sa mei alo thoka ti hian kan pandal chu ti hi alo nita pavlain to khom na mun tur pandal hek ti khopa voin ni anga ti khopa khikle na sa hi hi ke po hen ka piala nu la ma han kala shelawa kala tong lawa tia tv lawa tv atanga kan han mo runga pon anasa amero chu manira ma han tong mewa chanin dang em chu kala shelawa ni tian turu mea rap thak khopani he ke tatlang atang kan la don boka kan pe kan han tatlan nasato te reng den hian bon khop mea ben nia kan thil ton hi he tatang kan han la kwal velenga ti hian ben nia kan pandal isungdar pavlain to khom tur pandal sakchu chin tawek mea he kan lo tho chwa de na to te reng nen engma lo me achang beta achang le ta sia turu khop me he rangwa thok so me antia inkhom la ya biakin pavilion na chuti hoina anlo clear khanin enting ye kan tiang enting ye we kan tan chliang poile me kan lai basi na sakre to te reng nen ti hi nia khatiang em thli tle na sa kha alom lo biakin kan khom line par thingkung liam pui atluro me pastor ko tapo haim bun ro aboka chutiang khop chuanin thli aturu ni african ri hum me ti he kan din mun ania tura hianin he hi pavlain to khom na mun tura pandal sak ania zorampum huap ani wangin thei top tak me khosang chang tin miron tho puya poile me poini kan thil ton hi apa inni Easter Sunday ania he is nungdar pavlain to khom na hun tur pandal apa inni inkom lan khanin clean achema clean the same me he is nungdar a phejanin thingkung lian pui te hatuwa chu me baka biakina ken khom line arab thla khop meya rangwa te thlok so me ti te po an seya chuanin he vo innia kan pavlain to khom na hun tur pandal kha pe ania biakina pon puanga naktu ka hianin natlang top na ber tur an kawa naktu thochani tur hianin chu I tun pavlain to khom na huna kan pandal sak natlang top na ber tura puan khania ma se he in khom line khipui na sa mei alo thoka ti hian kan pandal chu ti hi alo nita pavlain to khom na mun tur pandal hek ti khopa voin ni anga ti khopa khikle na sa hi hi ke po hen ka piala nu la ma han kala shelawa kala tong lawa tia tv lawa tv atanga kan han mo runga pon
anasa amero chu manirama hantong mewa chuanin hetiang em chu kalashela wani tian turu em mea rap thak khopani he ke tatlang atang hen kan ladon boka kan pe kan han tlan nasato te reng nen hian bon khop mea ben nia kan thil ton hi heti tang kan han lakwal velenga ti hian benia kan pandal isungdar pavlain to kham dur pandal sakchu chin tawek mea he kan lo tho chwa ve na to te reng nen engma lo me achang ve ta achang le ta sia turu khop me he rangwa thlok so me antia inkhom la ya biakin pavilion na chute hoina anlo clear khanin enting nge kan tiang o enting nge bui kan tan thliang poile mai kan lai basi na satri to te reng nen ti hi nia khatiang em thli tle na sa kha alom lo biakin kan khom lain par thingkung liam pui atluro meya pastor ko tapo haim bun ro aboka chutiang khop chuanin thli aturu ni african ri hum meya ti he kan din mun ania tura hianin hi pavalain to khom na mun tura pandal sak ania zorampum huap ani wangin theitop takme me khosang sang tin miron tho puya poile me ni kan thil ton hi